ربين توكتو دقي سقراني تامان دراتو نجرت شناني دكو شركي دا خندرا نجروس دنتو هداني دكو شركي دا خندرا نجروس دنتو هداني والله لابوتي تنتي تبتي أكرا شيدا نقل فانكوتي شركي والله لا كبسي فياتي سوى المرياتي شركي والله لا كبسي فياتي سوى المرياتي يا أيها يا أبو قرآن دقيسو يا عبادي جي ربي خوديسو نما شركي ديسة توحيد مايسا كوفق قيسو نما شركي ديسة توحيد مايسا كوفق قيسو يا أيها يا أبو قرآن دقيسو قرآن إساتين ربي وانا ديسو خيتو بدوخا عمري تنفتني وسوق المتيسو خيتو بدوخا عمري تنفتني وسوق المتيسو قافدر والله لا دين نجيب سيسا الحمد لله مرتو يدسا ميقاتمي كبري قلب ليسو ربي ساكن ديسا ميقاتمي كبري قلب ليسو ربي ساكن ديسا شينا والله لان دلقا رغني دنيا آخرة وان فايدان قبني في الرادي من شركي مدقو قماتي توحيد فلن في الرادي من شركي مدقو قماتي برنوت فلن وعليكم السلام ورحمة الله شينا والله لان دلقا رغني دنيا آخرة وان فايدان قبني جبو مخادقا دادا باتر إبادة قرن جبو مخادقا دادا باتر إبادة قرن شينا والله لان دلقا رغني دنيا آخرة وان فايدان قبني جبو ملانياتو هوريت فتن ويبخجن جبو ملانياتو هوريت فتن ويبخسن شينا والله لان دلقا رغني دنيا آخرة وان فايدان قبني جبو غافدرا درقا ويسن أوروت دلين جبو غافدرا درقا ويسن أوروت دلين شينا والله لان دلقا رغني دنيا آخرة وان فايدان قبني وشينا جرتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرت بليانكية بغنا بجراتنا الحمد لله رب العالمين بقربين نجا ولن ندبس سنين جتا إن شاء الله تعالى يا ربي خيران تاتي دقيقة مراسة خيستي وان إسلامنا نمدر أبل ليسو هنك تكو وجه الله إن شاء الله نتي إسلامنا دايمنا لا تا إسلامنا تنيتون أكمل فتشو دندينا أكمل إسلامنا تناوجي ترو دندينا أكمل إسلامنا تنرجراني ردوني برورتي خو دندينا وجو إن شاء الله تعالى ولله الله نبي كان صلى الله عليه وسلم دي سيا خيستي هوغانو إيمان ربي سبحانه وتعالى سندرو هوغانو القرآن خيستي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربي دلي هنداه نما فرارما يوبان راتوبته ولكن أمو دلي غري الراتوبة شباتي وقبري قلت اللي ربي سبحانه وتعالى سيبدي سوتو ملا هاته مو شركي وسران توبنه توبا كل سر بقاته توبنه در يو خدو تاته ربي نكسي فنديفنه آتا قرآن عن غيس النوفيبسا شركي وقاجان شركين توان دلقانا ما نمدر أبليسي أبا يسي قبول لك بدخي الزلالم تاو وان نمقر الروان تكا أكرسي نمني ربي إسا شرق سيسي دلقان إسا درا بدي بدخي الزلالم تاج ربي سبحانه وتعالى خنا وقان نبليين كيا نبين كينيان
shirkiin tokko keeysan seenuudhaaf mixii gurraattii halkan gurraacha dhagaa gurraacha irra deemtu eenyu harka mixii kasii mixiidha gurraattiidha dhagaan isin irra deemtu gurraacha halkanii dukkana mixii gurraattii halkan gurraacha dhagaa gurraacha gubbaa deemturra shirkiidhaatu dhokatee nama seenaa jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hedduun keenya amantii islaamaa himannaa warra tawhiidaa ifiin jenna laata shirkii irraa hangam takka fagaannee jirra hangam takka shirkii fi nuti wal qubadhabnee jirra hangam takka karaa isin ittiin nuttiin seentu firraa cufnee itti firraa eegaadhaa jirra waan juu ifgaafachuutu nama barbaachisa balayyan kiyya kanaaf shirkiin tun akkaan waan dhokattee nama seentuudha isii karamiin akka nama seentuu fi eeysaan akka nama seentu beekuun hedduu rakkisaadha ulamaan islaamaa waan amantii nama islaaminaa nama duraatii gujanii waa hedduu lakkaawan muhammad ibn abdul wahab waa hedduu lakkaawe nawaaqidul islaam jeen waan islaaminaa nama duraatii gu waa hedduu lakkaawe san keeysa mata duree irratti wanni islaaminaa nama duraatii gu rabbii fi sharraqsiisuu rabbalayyan kiyya wanni islaaminaa si duraatii gee amantuma islaamaa keeysaa wala si baasurraa takka rabbii keeti sharraqsiisuudha rabbii tokkicha si uumee dhabamarraa si arkamsiisee nama si godhee caaltu amantii islaamaa si kanne rabbii kana cina ati waan biraa qabnaan amantiin tee baddee islaaminuma keeysaa wannichi si baasuu shirkiidha jan dubo wannichi si baasuu shirkiidha jan izaa faala waa hedduu lakkaawanii waa hedduu sanirraa takka namtichi yoo dalagee waan isaan lakkaawan san keeysaa takka yoo qabaatte sababaa takkitti isan qabaachuutiin islaaminaa keeysaa achi baata waan isaan lakkaawan saniifis mata duree irratti tokkoffaan shirkii rabbi sharraqsiisuu rabbalayyan kiyya rabbi irraa nu hatii sunaaf isinillee نسأل الله السلامة والعافية من الشرك أكا ربي نجانو باسو في كان جانو قدو شركي را ربي خينا ويواني الكني قويا خرچوتو نبر باچي سبليان كيا أكمل من ما تكويرو وداتي ودوا قدتي صلاة أبديمو يو خدو فتاتي يو خاو خفين جانو تاتي يو خاو خودانو تاتي يو خاو وان سلا ودوا إسا دراب اللي سخي ساتكا خندل قويو تاتي أكما ودويني سا دراب دي هاري ترديبي وداتو waan amantii islaamaa nama duraatii gu waan amantii islaamaa nama duraatii gu keeysa takka yoo kadalee nu taate amantii tana keeysa alabaan obboleeyyan kiyya akkuma namichi udu'a waddaatee kara salaataa deemu yoo kan dhuufu taate uyuun isaa duraa badu nullee waan amantii islaamaa nama duraatii gu tana keeysa takka isii keeysa yoo qabuu nu taate amantiin teenya ni baddi irraa ifee guutu nu barbaachisa akkaan obboleeyyan kiyya akkana فكذلك المؤمن الموحد إذا فعل ناقدا من نواقد الإسلام انتقد إسلامه ودينه وصار وسنيا من أهل الأوثان أكنا نمني ربي تيامني ربي ساتو كيشومسو خطوهي دقبتي أمنتي بريدو تناقيدا غاري خنا الرجرو وان إسلامنا نمدرادي قسن كيسا تكيو خدلو قتاتي إسلامنا نسا درابدين ورتابو تقبرو وجينته إبدا خيسة اللي زلالم نمقوتي وني تنججو بليان كيام وإذا لقى الإنسان ربه بهذا الشرك لا يغفر له كما قال تعالى في كتابه المبين وان كان خيسا تكيو قد ليدو تاتي ربنا من لك سيف ديبني حالا وان سين رجرتم فولا ساق قلتو تاتي أكمن قرآن ساق يسنو يميجرون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربين إسا شرق سيسو يخاو إسا كنديسو نما فنديسو وان سن يغدي هنداهو نما هندافني ديسا نما فديبني ديسا خفد الرق تاتي كدا تسابودا خرج جنتا باسي قلچا وهو يهبط جميع الأعمال كما قال تعالى شركين دلقا هندتا تزدر دلي تزدر بالليستي المنا ما تكو غزنا دلقو تاتي يو خفر شورو تاتي يو خنما وان دلي قرقدور راتك خندلقو تاتي هنقون جلسا قبتي بدخي سابها وان توحيد قبو وان لا إله إلا الله قبو نبليان كيام خشركي قبو أمو بدخي سازلال أمتوهم بهو تناب شركي راهدو فقاشو تنور باجسام أتي زنا دلي ديف دلقان تتدر دلي تزدر عن بدو فرشورو ديف دلقان تتدر دلي تزدر عن بدو هنگو انجل خيتي قبتي بدخي سابات وان لا إله إلا الله قبدون أمو شركي لا إله إلا الله سدر عبالي ستوان تيف دلقان تتشدر علي ولمان بدين بدخي الزلالم تاتي چودا خنا في الرأيقو تهدو برباچي سبليان كيام في الرأيقون هدو برباچي سادا ربين سبحانه وتعالى كنجام ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون وصو أمني مسلماخن أمني ربي تمنى جوخن قاني خشركي دلقان تاتي والنسان تشدر دلقان قوتون درابد دي ربين سبحانه وتعالى يا سبحان الله واني تشدر دلقان قوتو درابد دي جو شركي خدلقان تاتي أمنمان سلا أمن نجين خسلاتو خسومنو خاجي قدو خمرا قدو خزكا بافتو خسومنو حالا سنين كيو خشركي دلقو تاتي واني اني تشدر دلقان قوتو متو درابد دي ربين سبحانه وتعالى شركي يچونو بليان كيام دبيل اللافتو كنمت أفانين شركي لأن نبرا خنومتي دبيل اللافتو كنمت شركي نبرا خنومتي
ammas miti gurraatti dhagaa gurraacharra halkan gurraacha deemtu irra isii dhokatee nama seena jaan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkamiin firraa eeyna eeysaan firraa garra yaa subhaanallah arra waan nuti akkaan jaalannu keessaa takka shirkii kataate ni beeytanii waan nuti sabboonummaa beeynu keessaa takka arra shirkii kataate hubachuu qabdan obboleeyyan kiyya waan nuti sabboonummaa teenya ittiin ibsinu keessaa waan yookaan namni kun nama sabaaf quuqamu hanaan ja'anii jennee goonu keessaa takka maal taate irra maal taate ni beeytanii yaa subhaanallah rabbummaan nu eegu dubo rabbummaan nu hatiisu waqaala subhaanahu wa ta'ala rabbiin akkana jaa obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jaa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin faja'alnaahu habaa'an mansuuraa warreen shirkii qaban warreen gartee rabbii cinaa waan biraa gabbaran warreen rabbii cinaa taabotaa fi akkasuma muka adda addaatii fi sheekotii adda addaatii fi jinniidhaa fi dhagaa fi waan jinni waan dilatana gabbaran dalagaa isaan dalagan daaraa bubbeen fuute jalaa goone ja rabbiin subhaanahu wa ta'ala daaraa bubbeen fuute jalaa goone ja dalagaa isaanii waa takkallee toltuu isaan dalaganii fi waan isaan dalagan guutuudhaahu daaraa bubbeen fuute jalaa goona ja warreen shirkii qaban obboleeyyan kiyya eega dhalanirraa kaafne hanga guyyaa irraan tanaatti anaas ta'e isinis hanga dandeenya shirkii irraa iftiisine toltuudha waan jaamu haa xiqqaattu haa guddattu carraaqaas geenye yoo arra guyyaa keessaa kaanee ka shirkii deebinu taate yoo arra guyyaa keessaa sabboonummaan nu buttee kara biraa kan hunkuttu taate yoo arra guyyaa keessaa sabummaan nu kakuttu taate yoo arra guyyaa keessaa waa'een sabummaadhaa waa'ee rabbii kan irraanfachiiftu taate yoo arraan tana sabboonummaa diin kan irraanfachiiftu taate dalagaan xiqqeenya keenya irraa hanga guyyaa irraa dalagaa turre guututti akka rabbiin aata quraanaa kana keessa nu himutti nu jalaa baduusii shakkii hin qabu obboleeyyan kiyya ilmi namaa wanni carraaquuf wanni dalaguuf tirfii harkachuudhaaf yookaan milkii barbaaduudhaaf khasaaraadhaaf namni dalagu tokkollee nu hin jiru yoo kan gartee dalagaa teenya ka tirfii barbaaduuf dalaynu taate dhuguma saniin jannata rabbii barbaannee ibidda duraa boobu ka dalaynu yoo taate hanga dandeenya shirkii irraa ifee guutuun nu barbaachisa guyyaa keessa ilmi namaa gama duraa jallatee gama boodaa bareeduun waa akkam bareedde akka ajaa'ibaa bareedde hayya insha allahu ta'ala waman lam yaarif ilishaaraa fahuwa dambaa irraa janii warri keenya san namni ishaaraadhaan dubbiin hin galleef namni aagila cinuma dhawanii jan dubbiin ni galtiifi gowwaa ammoo dhawanii itti himan hedduun keeysan namni as keessa jiru namni islaamaa hundinuu aagilatti hin beekan nama islaamaa hundaa aagilatti hin beeka aagila cinuma yoo dhoyte galteef dubbiin gowwaa ammoo hanga fuula keeysa dhoyte hirribaa kaaftu dubbiin hin galtuuf shirkiidha hoggaa jenne obboleeyyan kiyya wanni gartee iiddi islaamni qabu ta'uu hubachuu qabdan iiddi islaamni qabu iida arafaatii fi iida soomanaa ta torbaanii iida jummaa sadeen tanaa jechi wanni nuti ayyaaneeffannu takkallee nu baaxila obboleeyyan kiyya hin jiru ayyaanni biraa ayyaanni islaamaa hin jiru ayyaanni islaamaa ka biraa hin jiru obboleeyyan kiyya hogguma hundaa'u amantiin teenyaa fi sabni keenya bakka hedduudha wal galan aadaa teenyaa fi amantiin teenya kar tokko deeman bakka isaan kar tokko deeman sanitti amantii teenya aadaa teenya ni jabeeffanna obboleeyyan kiyya anarraa achi kaasi hundi keenyaa ni jaalanna aadaa teenya walaakin ammoo bakka aadaan teenya amantii wajjin wal dhiitetti amantii teenya irraa qabannee aadaa firraa achi dhiisuutu nu barbaachisa yoo kana aadaa amantii caalchifannu taate aakhiraan teenya akkam akka taatu namuutu nu yaachisuudha qabdi nuti ummata asuma qofa irra jiraate asitti hafuu miti obboleeyyan kiyya rabbi nu atiisu duba rabbi nu atiisu wallaahi biyya hedduu keessatti bakka hedduudhatti arraan tanaa sabboonummaan teenya kan ibsamtu shirkiidhaan obboleeyyan kiyya waan silaa rabbiin hin jaalanne waan rabbiin nurraa hin gammanne garuu ta nuti akkaan walirraa gammannu amma bakka akkanaan dhaqinaa waan akkasii hin godhinaa yoon isiniin jee hedduun keeysan tariinatti aaruutuun mala walaakin rabbiin ammoo hangasumata kana gammada tana ni beeytanii akkasitti rabbiin akkaan na gammade yoon ichin dhaqinaa jee dirree baasee isinii himus walaakin ammoo gariin keeysan mufachuutuun mala anilleen kaniin barbaaddu mufannaa teeysan isin mufattanillee rabbiin akkanarraa jaalatuun barbaada rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih keeysan maal jan man iltamasa rida annaasi fi suqxillaahi sakhita allaahu alaihi waaskhata alaihi innaasa namni waan rabbi jibbisiisu keeysatti waan rabbi dallansiisu keeysatti jaalala namaa barbaade rabbiin ifiifillee nama san jibbeen nama inni haana jaalatanii juusanillee isa jibbisiisaa jan sadarkaa isaa nama birattillee gabbuusa if birattillee gabbuusa yoo ammoo waan rabbi jaalachiisu ta nama jibbisiiftu keeysatti namni fedhuu isaana jibbu rabbummaan kiyyaana jaalatu jettee jaalala rabbii barbaadde ifiifillee si jaalateen nama ati silaa na jibban jettee sodaattu sanillee rabbiin si jaalachiisa jan nabiin keenya nuti hadiisa nabii kanatti amanne obboleeyyan kiyya abbaan fedhe anu jibbu abbaan fedhe anu jaalatu jaalala nama tokkollee hin barbaannu sabboonummaa yoo taate immoo nuti sabboonota saba keenya akkaan jaalanna hatta biyyaa ba'uun keenyalleen sababa saba keenyaatti rakkoo saba keenyaa fudhachuu dadhabnee
ni usnaaf lubbuudha ni dubbannaaf lubbuudha ni callifnaaf cubbuudha dhugaa jirtu dubbanne quuqamni saba keenyaa nu dubbisee biyyarraa bahuun keenya illee taate yoo sabboonummaadha akka ajaa'ibaa qabna garii nama gartee waan shirkii kana leellisuu caalaa nuti sabboonummaa qabaachuun keenya waan zaahira kun jechuu walaakin haa ta'u malee sabboonummaa ta diinii fi sabaallee waliin qabna nuti bakka sabboonummaan diinii fi ta sabaa wal qabdetti ta diin irraa qabannee ta sabaa tana ciibsina nuti ta sabaa cinaacha irra deemnaan ta ammoo amantii teenyaa onnee keessa nu jirti obboleeyyan kiyya sabboonummaan amantiidha onnee teenyarra nu jirti iddoo ta sabaatii fi ta amantii wal qabdetti ta amantii caalchifnee ta sabaa lafa keenya bakka ammoo isii lachuu wal galtetti isii lachuu ka tokko jaalannee deemnaan nuti kana ummata kanaati nuti sabboonummaan teenya amantii teenya nun irraanfachiiftu oguma hundaahu sabboonummaa ni qabna walaakin sabboonummaa ta diiniitu irra akkaan nu jabduudha osoo ta sabaallee numa qabnu ta diiniitu akkaan irra nu jabduudha kanaaf obboleeyyan kiyya aadaa teenya ma fakkeenyaaf uffannaan dhiiraa ta dubartiidhaa silaa shari'aa wajji wal khilaafti kuma jiruttu uffannaa dhiiraa huccuu adii uffatanii maamudiidhaa fi waan adda addaa hidhachuun kun wanni kan akkana amantii teenyaa wajji yoo wal khilaafu baatte an hidhadhee yoon ittiin deeme wanni takka illee irratti hin jirtu aadaa tiyyaas ni calaqqifti amantii tiyyaas narraa hin xu'ine waan ta'eef ammoo fakkeenyaaf dubartoonni uffanni isaan uffatan asirraan darbatanii asiin darbatanii akka nama gartee keessaahuu aadaan naannoo takka takkaa jechuudha akka nama dhiiraa hajjii godhu jirtu ta uffannaa asumaaf asiin darbattee deemtu haala akkasii calaqqiftiimi wanni akkasii amantii teenyaa wajjii wal khilaafti waan ta'eef akkasii irraa lafa kaayan akkana kanaaf duba shirkiin tun obboleeyyan kiyyaa waan akkaan hamtuudhaati rabbii keenya sodaachuun nu barbaachisa waan gartee shirkiin nu geessu hundaahuu irraa fagaachuutu nu barbaachisa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dalagaa warra shirkii qabanii khayrii isaan ichi dura dalagan hunda jalaa hin balleeysee gajee booda wal jannatu alal mushriki haraamun kamaa qaala ta'aalaa jannanni mushrika irratti haraam obboleeyyan kiyya mushrika jechuun nama waan rabbiin hin feene waan rabbii isaa dhiisee waan biraa gabbaru nama akkanaa irratti jannanni haraam obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jaa innahu man yushrik billaahi faqad harrama allaahu alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ربي سبحانه وتعالى مشركتوتا والرئيس كندي سرتي جنة حرام قريجرا جنة إنو مهنسينا إبدا خيس الزلالم تهن تمسلي هنكا من جاورين الرانتنا شركي يسد لغن قياك يا ما ربي را تمسا تقول له نركة أسو إياه له ولني نمني إساني بدرمتو خيساني تمسا تقول له هنجرو جرب سبحانه وتعالى خنافو بليان كيا خناف obboleeyyanko anaas ta'e isinis rabbii waan shirkii keessa huna hundarraa hunu atiisu hoggaa kana jennu aadaa nam tokkootu quufii miti amantii nama tokkootu quufii miti abbaan fedhe dhagatti haa amanu abbaan fedhe mukatti haa amanu abbaan fedhe ibiddatti haa amanu abbaan fedhe jinnitti haa amanu ka fedhe sheekatti haa amanu afwan nuti ammoo wanni nurra jiru nama silaa muslima jee amantii islaamaa himatu nama rabbii tokkichatti amanee qiblaa tokko wajjiin salaannu nama nabiyyi tokko wajjiin amannee quraana tokko walii qabnuun kana dirqama dhugaa rabbii ta jirtu itti himnee bakka hin taanerraa bakka hin fakkaanerraa bakka dalagaa isaa isa duraa balleessiturraa dhorkuu dirqama qabna obboleeyyan kiyya qaceelloo kanamaa kan nu rabbii tokkicha abbaa fedhe qaceelchee abbaa fedhe jallisa abbaa fedhe milkeessee abbaa fedhe hongeessa abbaa fedhe jannata kanneef abbaa fedhe ibidda kanna abbaa fedhe faangoo kannee abbaa fedhe irraa buusa abbaa fedhe uumee abbaa fedhe ajjeesa rabbiin akka fedhu dalaga nuti garuu dirqama walitti himuu qaceelloo walitti himnee jalina wal garsiifnee irraa wal baqachiifachuu dirqama qabna kan obboleeyyan kiyya abbaan fedhe jaalatee abbaan fedhe ajibbu abbaan fedhe nu faarsee abbaan fedhe illee nu arrabsu irran kaayyanne nuti tanama irran kaayyanne jechuudha fashirku yubxilu jamii al'amaal shirki jechuun dalagaa hunda nama duraa balleeyste obboleeyyan kiyya yaa warra salaattanii soomantan yaa warra rabbii tokkichatti amantanii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii ta'uudhaaf jaalattan yaa warra qiyaamaa ka'insa ni duuna ni kaanatti amantan yaa warra gartee ibidda duraa bahuu fi jannata rabbii barbaaduudhaaf carraayitan shirkii waan isin carraayitan ta jannata barbaaduudhaaf ibidda duraa bahuudhaaf carraayitan san hundaa'u isin duraa balleeysiti sabboonummaan saba asitti hafti sabboonummaan qabrii isin hojjiseen duta amantiitiin irraanfatina tananuman irraanfatina abbaan fedhe haa jibbu abbaan fedhe haa jaalatu فالشرك يبطل جميع الأعمال ويخرج صاحبه من ملة الإسلام ملة إسلام النار نما بافتي شركين وبليان كيا ibidda keessa zalaalam si godhuudha wajjin asirratti illee millaa islaamaa keessa si baafti alan millaa islaamaa keessa ala si baafti arraan tana wanni agartu nawma silaa sheekha ifiinjuu nawma silaa amantii tan agartee abbaa ta'ee dura deemu nama abbaa amantii jaamuudhaan beekamu
nama gartee silaamantiin tunu isa irratti amanamtu nama silaamantiin tunu isa biratti ni tiifamti jaamtee yaadamuutu sabboonummaadha jee waan ajaa'ibaa leellisa yaa subhaanallah yaa balayyan kiyya sabboonummaan akkanaa maali sabboonummaadha jechuun amantii tee mirgaan qabattee saba keetillee akkasuma jaalachuudha waan saba keetiif ta'u hundaa'uu dalaguudha waan amantii teetiif ta'u hundaa'uu hojjechuudha waan saba keetiif hin tolle hundarraa fagaachuudha waan amantii teetiif hin tolle hundarraa fagaachuudha gaafa ammoo wanni takka ta saba biratti akkaan ol fudhatama qabduu fi ta amantii keessatti sadarkaan sii gattaate gaafa walitti dhuftee ta amantii tee bira sadarkaa qabdu san fuutee ta saba bira sadarkaa qabdu firraa qaqqabuudha amantii wajjin isii wal khilaafnaan sabboonummaa jechuun nuti kana beeyna tatanaayichi immoo tokkummaa teenya cimsiti tokkummaa teenya akkanaa fi akkasii yoo kana inni tokkummaa teenya bada yoo kana goone akkas wanni jaamu takka illee nu hin jirtu obboleeyyan kiyya namni tokkummaadha jechuun agiidaarra walii galuudha malee qaamaa walii galuudha miti tokkummaa nuti ta qaamaatii mita beeynu ta amantiidhaati tokkummaa amantiirra walii galuu qaba malee namni akkanumatti qaamaa walii galuun faayidaa takka illee hin qabdu taasabuhum jamii'an wa quluubuhum shattaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa akkanan laaltee heddummina isaanii duumeysa fakkaatanii ammoo garuu qalbiin isaanii bakka takka hin jirtu jaa nama wajjin salaatu jabeeysanii beeytanii mitana warri mataskaanat salaatus warri mataskaana wajjin salaatu jabeeysa namni muslimaa ka masgida wajji salaatus warri wajjin salaatu wal jabeeysa haati asii wajjin tokkumma jabeeysinettee oluu taaltu kun sirra akka nama wajjin salaatu san jabeeysuu hubachuu qabda yoo isin laalan tokkumma jabeeysinettanii hoggaa wajjin yaatan nama dhuguma saniin tokkummaa qabu fakkaattan walaakin ammoo qalbiin teeysan bakka takka hin jirtu innilleen si wajjin sabummaa takka himata walaakin ammoo warra mataskaana wajjin salaatan san sirra jabeeysa kan akkas ta'uu hubadhu qaceellumatti namni nama amantii takka wajjin qaban irra jabeeysa akkan wallaahi wabillaahi tana jala muraa qaceellumatti namni nama amantii takka wajjin qaban irra jabeeysa nama sabummaa tokko walii qaban irra tana qaceellumannaas jala sararri tana qaceellumatti jala naa sararri akkana dalagaa tee hunda duboo shirkiin si duraa balleeysite obboleeysa kiyya obboleeytiitiyya dalagaa teenya wanni daleyneef wanni khayrii dalaguu turreef xiqqeenya keenyarraa hanga irraatti rabbii keenyarraatti milkaa'uudhaafi malee khasaaruufi miti dalagaa teenya akka rabbi bira nu ol kaamtuufi malee kan sadaqachaa turreef kan salaataa turreef ka beeloynee soomanuu turreef ka rakkoo fi balloo keeysa rabbi gabbaruu turreef akka dalagaan teenya nu jalaa bilash taatuufi miti gaafa ammoo shirkit deebinee bakka hin taane gaafa dhaabbanne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan kanarraa hoggaa dubbatu kam jaa warreen isin rabbii gadi gabbartan yookaan wanni isin rabbii gadi yaammattan kamasali lankabuut ittakhazat beeyta inna oohana albuyuuti wa inna oohana albuyuuti labeytu lankabuut irra laafaa mana mana sharaarooti sharaaroo ni beeytanii miti taakkana dhaabafaarra deemtee waa jajjaartu san irra laafaa mana siiti qilleensa sirraan dhoorku rooba sirraan dhoorku ibidda sirraan dhoorku waan takka illee siif hin godhu waan faayidaa hin qabne gabbaru jirta jechuu dubbiin kansaa guutumaan guututti osoo waan namarraa dhorku taate waan garii gizee jala baqanne silaa jalatti hin dhumnu bar jalatti nuun fixan silaa akkana obboleeyyan kiyya duboo waa hundaafuu nuti rabbi nu asattaru duboo waa hundaafuu rabbi nu asattaru هذه النواقض أولها الشرك بالله عز وجل وأنا من تينا ما دراتي كان كيسا تندران درا شركي رب ليان كيام فمن أشرك بالله في أي نوع من أنواع العبادة فقد انتقد إسلامه ودينه نمني شركين قوس هدو قبل بليان كيا قوس شركي را هدودا والربين انتهين كخشو في شركي تتكو في قرقودو راجرام شركي تتكو ربين سبحانه وتعالى نمام ديسا شركي قرقودو مو إنو مسيف ديسو هاته قوس شركي را تكا يو خدليدو تاتي إسلامنا تسدرا ديدي وان غرتي مدرا دليدي هنداهو سجلا بليسو سيتو صداتما خنافة قوتمان قوتو شركي را فقاچوتو سبر باچي سبليان كيام كان يدو غير الله أو يزبى لغير الله ولهذا ربي ديبتي وان براتي واقلو ربي ديبتي وان برا يامچو ربي ديبتي وان برا صداچو ربي ديبتي وان براتي فكنا گجچو كنون دينو بليان كي شركي راهي اسلامني ادسا كبجام وان ربي انتيني بدسا قبون انت وبليان كيام وان ربي انتيني بدسا قدين قبون namni islaama addisaa kabaja qabdi mataan isaa kabaja qaba waa hundaaf akka mallaqa jechaadhaan deemu irraa fagaachuutu barbaachisa gaafammoo namni islaamaa waan akkasii dalagee salaataa soomanni isaa zakaan isaatii fi hajjiin isaa ibaadaan isaa guututti akka duraa baddu hin irraanfatinaa kana jala sarara yoo lubbuun isin jibbitellee bishaan irra dhugaa qaceellotti galliqimsaa duboo
rabbi dhiiftee waan biraatiif waaqallaan ati qabrii yaammannaan jinni yaammannaan rasuula kee yaammannaan maleekaa yaammannaan wahumatee hundaa waa ta'u sheekh Hussein keenya nuu dirmadhu sheekh Hussein nu bira dhaabbadhu Abdulqaadir Jeelaan nuu dirmadhu Abaadir nuu dirmadhu yaa Faatimaa yaa waan akkanaa jiraami waan tuulaa takkaa jira yaa subhaanallah yaa garba garaa gurraachaa jii waan feete jii waa hedduu takkaa jiraami kun hundinuu obboleeyyan kiyya shirkii irraa fagaachuun nu barbaachisa irraa fagaachuutu nu barbaachisa yaa waaqa akkasii nuu dirmadhu yaa waaqa garaa akkanaa nuu dirmadhu yaa waaqa yaa subhaanallah waadila takkaa jira duwwa rabbummaan nu asattaru rabbiin sadrii isaan irraa haa qabu dubbiin tun dubbii akka malee achiiftuuti hoggaa jan afaan inni bareeddi fakkaatti hoggaa laalan afaanitti akka waan nama toltuu fakkaatti walaakin ammoo wanni kun waan ibidda keessa ilaalama nama godhu obboleeyyan kiyya yaa rasuula rabbii nu bira dhaabbadha yaa rasuula rabbii yaa goda dheefa yaa sheekh Hussein yaa goda dheefa yaa abaluu abaluu yaa akkasii yaa abaluu abaluu yaa dirmata yaa subhaanallah wallahi hin jiru wanni kana rasuula rabbii yaa mannaan ati shirkii daleyde rakkoon si qabdee yaa rasuula rabbii rakkoo tana keessaa nu baase ennaan shirki seente rakkoon si qabdee yaa malak jibriil rakkoo kanaa keessaa nu baasettee maleekaa yaa mannaan rooba barbaaddee yaa mikaa'il jennaan qilleensa barbaaddee yaa suleyman jennaan waa hedduu takkaa jiraami waan tuulaa takkaa jira waan kana hundaa yoo kadaleeydu taate obboleeyyan kiyya amantii islaamaa keessaa achi si baafte amma hedduun nama keenya yeroo rooba kadhatu yeroo rooba kadhatu afwan yeroo rooba kadhatu hedduun nama keenya yaa malja yaa mikaa'il jaabar yaa mikaa'il rooba kana olit dhaabija mikaa'ilii miyaa obboleeyyan ka rooba isin roobsu rooba rabbii kan roobu ka rooba nu roobu jiru rabbii tokkicha gaafa rabbi dhiifteeti mikaa'iliin naa roobu jirettee mikaa'il kadhatte yaa subhaanallah kaartaa irraa qabtee beeki gaafa gartee fayyaa dhabdee yaa rasuula rabbii na fayyisette dubbii kamaleeti gaafa ilmoo dhabdee yaa sheekh Hussein ilmoo nuu kanneette yaa subhaanallah rasuuli rabbiitis du'ee jira nagaa ramni rabbii irratti haa jiraatu sheekh Husseinis du'ee jira rabbi rahmata isaaf haa godhu Abdulqaadir Jeelaan du'anii jiran rabbi rahmata isaaniif haa godhu toltuu isaaniitiin kutan yaa Faatimaa rasuula rabbii akkanaa fi akkas nuu ta'e yoo jette warra Faatimaaf gabbaruu jira warra sheekh Hussein gabbaruu jira warra Abdulqaadir Jeelaan gabbaruu jira warra Abaadir gabbaruu jira warra Awjiinjim gabbaruu jira warra waa hedduu takkaa jira awoon nuti gabbarru dubo irreechaas kanuma jala naqadhuutii waliin dhaaddooti irreechaas kanuma jala naqadhuga sabboonummaan ta'e tanaaf waan takka sirraan badduun sodaatin waan takka illee sirraan badduun sodaatin wallaahi wabillaahi sirraan baddu irreechi irree keenya jechi juukun illee jecha sobaati yaa obboleeyyan kiyya irreechi irree keenya jechi juukun jecha sobaa ta'uu haa isinii galtu irree teenyallee osoo hanga fedhellee ta'e yoo gartee gara oromummaatiin tokkummaa nuu fideettellee hin fiddu wanni sun wallaahi wabillaahi hin fiddu akka amantiitti immoo ta'e amantiin teetu si jalaa badu jirtichitti irreen teemee duboo wanni irree sii ta'u amantii tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yarfa'u bihaadha diini aqwaama rabbiin amantii tanaan haada tokkichummaa isaa kanaan abbaa fedhe samii keessa ol fuudha sadarkaa isaa diin kanaan abbaa fedhe qaqqaba kana jechuun diin kana yoo qabatte rabbiin sadarkaatee ol fuudha yoo diin kanarraa baate sadarkaatee abbaa fedhee gaggodhee akka dhiirtii zalaalam miilaan lafa sirra deemtu si godha yaa subhaanallah irreechi irreetee nyatteeti dheeyxee irreete wooma silaa qabdu ichitti duraa gurguru jirta rabbummaan rahmata siif haa godhu yaa gabricha rabbii yaa gabrittii rabbii iftohachuutu nama barbaachisa obboleeyyan kiyya wallaahi tanaaf jettee tokkummaan teenya hin jabaattu irreecha dhaquu dhabuudhaaf tokkummaan tee hin baddu tokkummaan teenya irreecha dheeyneef sabboonummaan teenya hin ibsamtu irreecha irraa hafneef sabboonummaan teenya hin baddu sabboonummaan keessa obboleeysa gubbaa miti achi dheeyxee ichi yaa garba garaa gurraachaa yaa waaqa akkana akkasii yaa waaqa akkana akkana yaa waaqa kanaa miti obboleeysa sabboonummaan wallaahi sabboonummaan tanaa miti dhugaan qalbii irraa saba kee jaalachuudha dhugaadhaan hadooddiin saba keetii rakkoon saba keetii si dhageemuudha dhugaadhaan quuqamni rakkoon saba keetii rakkoo ta'e taatee si dhageemuu qabdi gammachuun saba keetii siif gammachuu ta'uu qabdi wanni saba kee gammachiisu si gammachiisu wanni isaan naasisuu qabdi yoo dhugumaan kan sabaaf quuqamtu taate saba kee karaa irra hin jirre karaa amantiitti as yaamuu qabda irree isaanii karaa amantiitiin akka jabaatu ta'uu godhuu danda'uudha qabda ichi wajjiin dheeyxee irreechi irree teenya irreechi maarree teenya irreechi kana akkasii sabboonummaa teenya achi ibsama maarree keenya hin jiru obboleeysoonni kana wanni kana hin jiru irree rabbiin sii kannetta gartee kalimaa laa ilaaha illallah sababa qabachuudhaatiin rabbiin jabeeysee nama ajaa'ibaa godhee gassifite tana tanumaa hucci dheeyxeef duraa gurguruudha jirta tanumaa hucci dheeyxee dhabuudha jirta yaa subhaanallah iiddii islaamaa lama qofaan siin jee iida soomanaatii fi tana rafaati ta'anta torbaanii ta jummaadhaati islaamni kanaa achi waan biraatiif wal gahuun yoo daawaan adda addaa muhaadaraaleen gurguddoon jiraatti muhaadaraa san irratti hirmaachuun
dirqama qaba mirgasaati kakanaa ichi immoo ni waaqeeffanna janii deemanii waaqalanii bishaanirra dhaqanii chirraa waan hin taane haasawanii iddan taane dhaqanii waan hin taaneef gajjanii adda ifii qaqqabuun hin jiru balleessu kun amantii teenya keessa hin jiru wanni kana wallahi hin jiru wanni kana sabboonummaan tanaan ibsamtu nurraa haftu sabboonummaan bakka hin taane dheeynee shirkii daleeynee rabbii keenya qindeessinee dalagaa teenyeef jalaa balleessuudhaan nu dhuftu wallahi yoo nurraa hafte irra caala obboleeyyan kiyya yoo diin kana qabanne dhugumaanuu bilisummaan teenya dhiyaatti sababaa diin kanarraa fagaachuutiin nama hin taaneen dhiitamuudha jirra akka nabiyyiin tokko jee nabiyyi tokko rabbii waa'ee godhee nabiyyi keenya dura sallallahu alaihi wasallam nabiyyoota hedduu dabree بسبب أكيد ربي أكيد يندبون بين نبي جسنين إذا أساني من يعرفني سلطت عليهم من لا يعرفني جن قافا نمني نبيخنا خلافه يقلي نمني سلاتو كيشما خي يبيخو قافا شركي خيسة ديمو يقلي قافا نمني أمنتي تنكبو بكنتاني ملتشو يقلي قافا نمني سلانا في بككبو ريسينا براتي في بككبو يقلي إسان سببا نبيخو تنكر رافقاتني مي أنما نمبينين في دي إسان قبا خايجي خوكو تكالي إسان الرفن نلكني قويا أما تاجدا خيسان الرامبونة سنين في ديك بار مو يسجد ربين دبين تندوق موسو بليان كيا رقمتي نوتو ربي خينجا بخير ربي نما إسم بين نور خايمو وسنو تيسا بينو لا تنوتو إسا ولا عليه إسا خلافين إسا بينه شو خينجا وجيم بكنتاني سوابانو تمولا شوتين نما هنتاني ربي نور خايوان جو إفيادة شو قمنا أرى نما نمبينه نما ربي بينه نما نور رفنه نما دويتين خام بينه خنا في دي ربي متا قبانو خايون سوابانو تربي ولا لوتيني نوتو ربي ولا لبليان كيا خناف يو ربي بينه غير ربي خينيا ديبنه ابان فرلكه ريچا ساخبجو ابان فرلكه هوا كيفتو درانتو انو واقيفنا ثاني هوا كيفتني كفرنتي غرو نمني لا اله الا الله جو چندغنا دا خني سني جچا جرو خنو بريان كينيا نمني لا اله الا الله جو لا اله الا الله انتو نكان جب دوري كاسين بين ملينوتي اوسو دچي في سمين وني دچي في سمين خيس جرو كفا ميزانا غمتو كره خنكا يمنتاتي لا اله الا الله قفتينو سو ميزانا غمتو كره خنكا يمتو تاتي لمالت بهن لا إله إلا الله أكز النبي كينيا دي سيا خيستين وسوى لا إله إلا الله ملي جرو دتشي في سمي وان سمي في دتشي خيس جرو غوتو تميزانا قم تكور خاني لا إله إلا الله قف ميزانا قم تكور خاني والله لا إله إلا الله قد تيسين دتشي في سمي كاسا يندبو نبي كينيا صلى الله عليه وسلم يا بليان كيان أنكني ويوادو لا إله إلا الله تنبدوراهم بلي سنادا إسنين جتشو رافين نبي كينيا تدبي وقهدو والله لا يؤمن أحدكم والله لا يؤمن أحدكم تكون كيسني نمنه ننجن يوم التي ملي هنگواني في انجالة وبليس ساتي انجالة تهنا من نجن دو خنافا نبليس خيسني سنكون بليان كي يوندي خيسنو واني في انجالة دو وان دلقاتي ينرى بليس دي جاي في صداد وإسنين صداد چون قبان وانين خيري وجدشو تنين جالة دو إسنين جالة دي كيسن وجدتني سنگرو دن دهوران قبان يوم كننگون هنا من نيچودا نبليان كي هنا من نيچودا خنا غافان غدو اسن كفدي افرتو كفدي اجبو كفدي اجالتو كفدي حقبتو كفدي حديثو انا مو اسن انغون درقما نرجرو بليان كيا رب سبحانه وتعالى ولا نسالن فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين ورن ارغمنيس غافچوف تينيا ارغمتوتاس غافچوف تينيا ورن غرتي اتي ارغمن اللي غافچو داف تينيا warree waa beekan illee gaafachuuf teenya warree waan beekne khair gaan itti geeysan illee gaafachuudhaaf teenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuti illee ni gaafatamna ummata kana kagartammaatti iftan jechuu irraa gaafatamna isin illee osoo dhageeysanii bakka hin taane maa dhaabbattan waan juu irraa gaafatamtan nuti hogguma hundaa hulaa naqtarra bikasrati laalikin irra hedduu nama halaakamu irra hedduu warra karaa gadhiiseetiin dagamuu hin qabnu obboleeyyan kiyya irra xiqqaa warra karaa haqaa qabateetiinis dagamuu hin qabnu warri haqarra jiru warri dhugaadhaa waa xiqqoo jennee warri baatil hedduu jennee warra baatil hedduu san jala kunnee dagamuu hin qabnu warri dhugaarra jiru waa xiqqoo kana wajjin hin deemnu jennee kana mogga darbuu hin qabnu osoo nam tokkolleen haqarra jiraatu taate tokkicha asanii hojii dhaabbachuudha qabna osoo addunyaan guutuun baatilirra ka jiraatu taate illee addunyaa guutuuf irraa dhiisuu danda'uudha qabna abbaan fedhe jaalatee abbaan fedhe haa jibbu abbaan fedhe qabatee abbaan fedhe haa dhiisu dhugaa walii himuu danda'uudha qabna obboleessa keenyatti obboleessa keenya dhugaa himuu danda'uu qabna walaakin ammoo warra irra jirullee maaliif irra jiraatan jennee qeequudhaa fi irraa dhiibuu hin qabnu kana abbaan fedhe irra jiraatu abbaan fedhe haa oofatu itti haa oofatanii walaakin ammoo nama rabbiin qalbii banee fi dhugaa tana qalbii isaa keessa buusee irraa yoo dhaabbate alhamdulillahi maashaallah hedduu gammanna harra jiru khawaan kana aawadhaan qabatee ciniinee dhuguma saniin jaalatee jala deemuudha jiru maaliif ichi dheeyta ati nama akkanaati ati akkasiiti sirriitti hin jirtu akkasitti hin jirtu hin arrabsinu laa ikraa fiddiin wal dirquun hin jirtu amantii keessatti wal hin dirqinu abbaan fedhe haa qabatu abbaan fedhe haa kafru rabbitti walaakin ammoo dhugaa jirtu qofa waliif himna
warrachi dhaqummaa dheeytan jennee isaan gaafachuu hin dandeenyu. Isaan gaafatu rabbi malee nuu miti. Aangoo akkasii hin qabnu. Walaakin aangoo dhugaa walitti himuudhaan ni qabna. Abbaan fedhe afaan nuun qabu. Abbaan fedhe afaan nuun qabu. Abbaan fedhe nurraa jaalatee abbaan fedhe nurraa jibbus jaalala isaatii fi jibbansa namaan barbaadu nuti rabbii barbaanna jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya shirkii irraa fagaadhaan dhaamsa obbolummaa keenyan isiniif dhaamu irra deddeebi'ee waan isinii dhaamurraa shirkii irraa fagaachuu obboleeyyan kiyya akkaan irraa fagaachuu nu barbaachisa. Shirkii dhoogaajaan waan rabbiin tahii yaammachuu, ergolee rabbii yaammachuu, qabrii ambiyoota awliyoota yaammachuu, maleeykota yaammachuudhaa fi waan kana malee jiru akka gartee waan rabbii gadi kadhachuudha, waan rabbiin tahiniif waaqaluudha, waan rabbiin tahiniif qodaa godhu, akkasumatti waan rabbiin tahiniif jilba qabattee sujuudu, akkasumatti rukuu godhu jechuun waan rabbiin tahiniif addatee qaqqabdee sujuudu, akkasumatti waan rabbiin tahiniin bakka hin taane dheeytee xawaafu. Yaa subhaanallah, beeytii rabbii qofaan xawaafan. Beeytii rabbii sanii yoo xawaaftu rabbii qofaaf xawaafuudha qabda. Xawaafa kee kachiin xawaaftu san rabbiin kiyya akka sawaaban naa katabu jettee jechuudha qabda. Bakka hin taane dheeytee xawaafu. Akkasumatti wanni kun hundinuu shirkiidha obboleeyyan kiyya. Kana keessaa tokko yoo kadaleenu taate waan kana keessaa tokko ka maqluuqaaf goonu yoo taate, maqluuqaaf hagajjannu yoo taate, maqluuqaaf jilba haqabannu yoo taate, rukuu samii allaa hin qabne jechuun sujuuda allaa akbarii hin qabne yoo ka goonu taate, akkasumatti waan rabbiin tahiniif dhaynee ka qallu yoo taate, waan rabbiin tahiniif yoo dhaynee ka waaqeeffannu taate, waan rabbiin tahin ka sodaannu yoo taate, waan rabbiin tahin ka kadhannu yoo taate, waan rabbiin tahiniif qodhaa ka goonu yoo taate, waan rabbiin tahiniif gartee kajeellaa karra barbaannu yoo taate, magantaa waan rabbiin tahin irra ka barbaannu yoo taate, kun hundinuu shirkiidha. Kun hundinuu shirkiidha. Waan rabbiin tahin yoo kakaakannu taate wanni kun hundinuu shirkiidha. Adagaa goommaa ittiin waa hedduu takkaa jira. Yaa obboleeyso rabbiin nu hatiisu malee waa hedduu keessatti kaartaa irraa qabnee jirra. Kanaaf insha Allahu ta'ala warreen rabbiin qalbii teessan isiniif banee dhugaa isin fudhachiise dhugaa tana fudhadhaa obboleeyyan kiyya shirkii irraa fagaadha. Insha Allahu ta'ala waan islaaminaa nama duraatii gujanii ulamaan islaamaa waan amma isiniimaa jiru kana ulamaa'ii teenya ka Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullahu wa ka Sheekh Muhammad Salih Al-Usaymin rahimahullahu wa ka Sheekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu isaan kun hundinuu irra walii galanii minhum Muhammad ibn Abdul Wahhab Mujaddiduddin isaaniitu waan amantii islaamaa nama duraatii gujanii waa kudhan lakkaawanii waa kurna san keeysaa inshaAllah arraaf shirkii isiniime waa sagalii toofe sagalan haftullee fuuldura rabbii keenyaan taate isiniimuun kiyya hin oolamu. Awwani naa hubattan oguma hundaa obboleeyyan kiyya jaalalatee isin hin barbaadu ta rabbiitiin barbaada. Abbaan feetan jaaladha, abbaan feetan jibbaa irreechan dhaqina. Namni islaama taatan namni rabbiif adda qaqqabdan ichi dheeytanii akka adda teeysan gadi hin qabne, adii teeysan kabaja qabdi, waan rabbiin tahiniif akka adda gadi hin qabne. Warra achi dhaqullee akkan tuyne tanaan isin dhaammadha. Warra achi dhaqullee akkan tuyne isin dhaammadha. Ifii dheeytanii immoo akka adda teeysan gadi hin qabne waan rabbiin tahiniif. Waan rabbiin tahiniif akka adda teeysan gadi hin qabne. Walaakin ammoo obboleeyyan keeysan as yaamtanii karaa bareedaadhaan, karaa haqaatiin, karaa tolaatiin isaan dalansiisuun maletti, isaan arrabsuun maletti, bakka isaan dhaqan san arrabsuun maletti, waan isaan dalagan san hujii isaanii sana eebeessitanii arrabsuudhaan maletti suuta karaa gaariin, bifa gaariin, haala gaariin dhugaatti himuu danda'uudha qabdan obboleeysa keeysan obboleeyyi teeysan tarabbii isinii wajjin salaattee soomantutti waan kanan tahin warra mallattoo gartee mallattoo duraanumaahuu mallattoo biraa warra boquurra fannifatee deemu san hin tuqina akkasumatti haa jiraatanii. Yoo rabbiin qajeelchanii qajeelan, yoo rabbiin qajeelchuu baates akkasumatti haa jiraatanii. Dhugaa himuu garuu hin dhiifnu ni himna. Waan isaan dalagan arrabsuudhaan maletti isaan arrabsuudhaan maletti. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan ichi dhaquusan waan akkas jechuu caffee guurtanii deemtanii bishaan keessan maal jechuusan garba garaa gurraachaatii fi garba shanammaarreetii fi garba shanammaarree kana yaammachuu irraa fagaachuu nu barbaachisa. Anaas ta'e isinis warra dhugaa qabatee irra jiraatu, warra tooyita qabatee irra jiraatee irra du'ee irra kaafamu rabbi nu haa godhu. Abdummaan teenyaahu dalagaa islaaminaa keessaa wani nuti qabnu obboleeyyan kiyya maali guddoon laa ilaaha illallah tana qofa wallahi tan nuti qabnu. Laa ilaaha illallah tana qofa. Gaafa isiin tun harkaa waliin laaqamtee gaafa isiin tun harkaa baddee fatanaa kufnee jirra hubadhaa tana. Fatanaa kufnee jirra. Kanaaf rabbi fatanaa nu haa baasu. Fatanaa rabbi nu kuffisini. Anaas ta'e isinis rabbiin warra fatanaa bahurraa rabbi nu haa godhu. Sabboonummaa hundi keenyaa ni qabna obboleeyyan keenya sabboonummaan ta amantiitu caala tasabaa cina dabalannaa wayaa maasha Allah akkami bareeddi ka ajaa'ibaa bareeddi. Gaafa immoo ta amantii cinaa kufifnee tasabaa qofaan leellifnee asitti abaluu sabboona jee namni illee yoo nu faarsee guyyaa qabrii gasseen isiin asitti hafti kophaa teenya achi wayi waanna wannichi keessa gaafatamuudhaaf teenyu maa nasabuka wanni jaamuun jirtu qabrii keessa maa nasabuka
وما قبيلتك وما هنجر كن بليان كيا غوستي تيمالي سبني خيمالي والنجامو بيدي تيمالي هنجر كن ما بلادك وما نسبك وما قبيلتك هنجر كن بليان كيا قبري خيسا غوستي تيمالي بيدي تيمالي شني هنجر تتن ونيش خيسا نغافة من ربك وما دينك وما نبيك ربين كينيو دين كمالي أمنتين تمالي نبيين كوينيو خنا خغافة من قبري خيستي خناف خنوغان سننجو أرمم ما جبا شو قيامتي أنا أرمم والله وبالله يونمني أرمو تكركتو يو بيتين يعلم من تين يكنتان تاتو يونمني خينيتو كوميدمو والله يسيمي من قبچون دندهو غراخي يبقبون دندهو isin kun hundinuu hedduun keeysan yoo gariilleen na wallaaltanna beeytan jeetiin abdadda wallaahi wabillaahi nuti warra biyya san keeysa taa'een mootummaa san irratti sagalee fi waa hundaan qabsaa'u ture baadiyyaa keeysa bakka isaan nu harkan bakka isaan nu beekan teenye jechuudha maaliif yoo duunees saba keenyaaf aduu nu dhugaa dubbannee jennee warra qabsaa'u ture nuti obboleeyyan keenya biyya teenya keeysa teenye rakkoo nu jabaattee wasanaa nu baatee biyyaa nu baase malee biyya san irraa ba'uu hin barbaannu aleehaa nahaya wa aleehaa namuutu warra juu nuti biyya teenya keeysa jiraannee irra duuna jee warra akkasitti amanu warra irraa deemna jee biyya teenya yaaduu miti yaada kanaanis hin qabnu yoo sabboonummaa taate dhugaa saniin qabna dhugaa saniin sabboonummaan akka ajaa'ibaatti foonii fi dhiiga nu laagamtee jirti amantiin teenya nuuf hafuura sabni keenya nuuf qaama keenya yoo qaamni keenya bakki takka nu muramtu tuqaa hin dandeenyu qaama keenyarraa amantiin teenyaas hafuura keenya yoo hafuura nu qaban lubbuun teenyaa nu baati isaan lachuu tuqaa isaanii hin dandeenyu jee warra biyya keessa taa'ee falmachuu turerraa hin nuti warra biyya keessa taa'ee falmachuu turerraahi sabboonummaa eega biyyaa baane fudhannee nuti sabboonota jechuutti hin jirru biyyattuu qabna jechuu kana mootummaa abbaa irree san dura teenyeetichi qabaachuu turre arra biyyaa baanaan sabboonaadha waan hin jechuu jiru miti kana hujii nuti dura hojjechuu turreetu nu ibsa obboleeyyan keenya isin wallaaltanillee jechuudha kanaaf sabboonummaan yoo amantiin qabaanne hin toltu obboleeyyan yoo amantiin qabaanne hin toltu dhugumaan sabboonummaa qabaachuudhaaf diin keenyaas cinaa qabaachuutu nu barbaachisa diinii fi sabboonummaa waliin qabaanne maasha Allah asitti illee kabajaan jiraanna akhiratti illee kabajaadhaan jiraanna jechuudha kanaaf kabajaan teenya tabakka takkaa qofa kan taane tabakkalachuu kan nuuf taatu asitti illee akhiratti illee sabboonummaa qabaachuu nu barbaachisa saba keenyaaf quuqamuu qabna amantii teenyaaf daran quuqamuudhaatu nurra barbaachisa sabni keenya kayoo duuni nu awwaalee yoo jiraanne nu laalee yoo miidhamnu miidhaa teenyaaf waa hunda keessattuu wal bira dhaabbannee warra wal gargaarree waa hunda keessattuu waan takka walii qabnudha gara biraatiin amantiin teenya taasitti ittiin jiraannee ittiin kabajamnee ollee bullee yoo ittiin duunellee akhiratti jannata ittiin barbaannudha isaan lachuutu nu jabo walaakin amantii turre nu jabdu bilayyan kiyya kanan irraanfatina saba keessan akka ajaa'ibaa jaaladha wallaahi wabillaahi an saba kiyya akka ajaa'ibaattiin jaaladha tuqaa isaanii ifii jiruu gammachuu ajaa'ibaa jiruu akka fedhee jiraadhee jiruu gammachuu ajaa'ibaa jiraadhee jiruu na toltee gammadee jiraadhee sabni kiyyoon irraa miidhame wallaahi wabillaahi hin jaaladhu jiruu na toltu san haana irraa baddu malee hin jaaladhu yoo rakkoo biyyatti rakkoo takallee hin qabnu nagayaan jiraanna gammachuun carraaqannee kanamaatti akka ajaa'ibaa jiruu walii jiraachuu turre walaakin ammoo jiruu gammachuu jiraannee sabni keenya akkan taane ta'uun nuti gammannee nagayaan jiraannee sabni keenya akkan taane ta'uun jiruu teenya san nu harkaa balleeysee cal jennee obsuudhaas daddabnee jiraachuudhaaf obsinee jiraachuudhaaf daddabnee cal jennee gartee gammannee jiraachuurra dhugaa dubbannee rakkannee haa jiraannu jennee kunoo rakkoo tana filannee irraa alhamdulillahi rabbil aalamiin biyya teenya irraa ari'amnee biyya namaa keessa rakkannee jiraachuu tana mudanne kun maaliif saba keenyaaf jecha jechuudha yoo saba keenya jaalachuu hangan takka jaalanne jechuu fedheetti himannaaf osoo hin taane sabboonummaa nutis ni qabna hin dhabne jechuu isinitti himuu kiyya walaakin ammoo sabboonummaa ta diin irra qabnaa jechuu isinitti himuu kiyya obboleeyyan kiyya bakka hin taane dhaquudhaaf irreecha dhaquu dhabuun an takkaa irreecha hin dhayne garuu sabboonaadha irreecha takkaa hin dhayne sabboonummaa abbaa fedhe caalaan qabajeetiin fitti amana anaatu if beekonumillee na beeku baate jechuu irreecha dhaquu dhabuun kiyya sabboonummaa nan dhorkine obboleeyyan kiyya wanni guddoon isinitti himuudhaa deemu tana irreecha dhaquu dhabuun kiyya sabboonummaa nan dhorkine kunoo hanga irraatti illee rakkoo saba kiyyaa sagaleen haa taatu nama qindeessee irra dileeysuun haa taatu waa hedduu takka ta'in isinitti inni carraaqaatiin jira walaakin ammoo irreecha dhaquu dhabuun kiyya akkan saba kiyyaaf hin quuqamne saba kiyyaaf quuqamuu nan dhorkine jechuu irreecha dhaquu dhabuun kiyya sabboonummaa irraa mulqine kanaaf obboleeyyan kiyya irreecha dhaquun noora laa ilaaha illallaa qabu kan akkuma jiruttu shaadaadha nu duraa balleeysiti laa ilaaha illallaa teenya nu duraa balleeysiti akka achitti hin dhiyaanneen isiniin ja'a waan rabbiin taa'iniif akka adda teeysan gadi hin qabne addi teenya kabajaadha qabdi rabbiin malee waan biraatiif gadi hin jettu rabbiin malee waan biraatiif jilban qabannu
rabbiif malee waan biraatiif adda lafan keenyu rabbiif malee waan biraatiif inuma gadi hin jennu naafi isin warreen laa ilaaha illallaa qabnu warri kanaa dhaqan hin tuqinaa yoo rabbiin qajeelche haa qajeelani garuu dhugaa haala gaarii ta'een itti hima tasaniichi hin tuqinaan isin hin jaan insha allahu ta'ala isin kana hunda gar tokkoon foon kiyya abbaa tokko irraa wajjin horamne gara biraatiin amantii takka walii qabna waan ta'eef obboleeyyan kiyya waa meeqaafin akka ajaa'ibaatti isin jaaladha hunda keessanuu rabbiif jeetii wallaahi akka ajaa'ibaatti isin jaaladha rabbiin ana caalaa isin naaf haa jaalatu insha allahu ta'ala sagantaa biraatiin deebinee wal agarra arraabasuma nagee walitti dhaammanna obboleeyyan keenya sabboonummaan teenya kara lachuutiin haa taatu ablee kara lachuutiin qaraa haa taanu jechuun fedha guutumaa guututtu ablee kara lachuutiin qaraa haa taanu takar tokko qofaan qaraa takar tokkoon doomaa ta'uu hin qabnu ammallee osuma sabboonummaa sabaatii fi ta'amantiillee waliin qabnu bakka gartee ta'amantiitii fi tasabaa wal mu'aradaa gootetti tasabaa ciibsine ta'amantii olaa kaafnu obboleeyyan kiyya bakka aadaan teenya amantii irraachi nu baasuudhaa kaatetti aadaa teenya san dhiibnee amantii haa qabannu bakka aadaan teenyaa fi amantii walii galanitti haa maashaa Allah harka lamaan hin jabeeffannu bakka aadaa teenyaa fi amantii wal dhiitanitti immoo amantii irraa qabannee aadaa teenya gataa qabnu jibbinee osoo hin taane amantii teenya tiifachuudhaaf jecha kanaafuu insha Allah ta'ala dubbiillee hedduun isin dheereyse kanaaf asumatti narraaf dhiifama isinin jechaadha isin dhaammadha nagaya dhiifama hoggaan isinin jiru haasoo kiyya kana abbate jechuu dhiifama isin gaafanne isin irraan ture jechuuf dhiifama isin gaafadde akka gartee namni gariin waan haaseesan irraan inuu dhiifama gaafatee jira kan jenne wali nan haaseetuun badii jechuudhaaf dhiifama isin gaafanne obboleeyyan hedduun isin irra dheeradhe kanaaf dhiifama isinin jecha insha Allah ta'ala yeroo biraa deddeebinee wal agarra bilisummaa saba keenya rabbiin nuuf haa fidu bilisummaa amantii teenyaallee rabbiin nuuf haa fidu harmeeqaan gabroomaa jirra rabbiin nurraa haa guutu gahee as booda gartee insha Allah ta'ala rabbiin sadarkaa teenya ol nuuf haa fuudhu isinin jechaatiin arraabasuma nagee isin dhaammadha wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu waati qona nashiida tana dhageeffadha nashiida tanallee barbaaddadha dhageeffadha gama dhumaa irratti waan jettu isiilleen waa'ee shirkii irraa akkanaa so'iti nashiidaan tun akka ajaa'ibaatti waa'ee irreecha kanaallee as keessa waraabeetiin ture gaafasan nama hedduutu irra duulee gaafas waa'ee irreechaa nashiida tana keessaa baasinaan janii akka keessaa baatu godhan as keessa waan ajaa'ibaatiin waraabee ture gaafas maal jettiin namni ergaantootun laallattu muslimaa irreechan dhaginaa suni shirkii hamaa yoo duraan deeyxanii jiraattan ararraa toobannaan rabbiin araaramaa dheetti yaa kanachi dhaquu seetu sabboonummaa namaa amantiin beekamaa lukkuu fayyaa dhabdeef gaala qalaa jirta malliqee maalumaa jette waan kana gaafas tokkummaa teenya balleessitii keessa haqinaan janiitiin keessa haqee ture kanaaf insha Allah ta'ala obboleeyyan kiyyaa hanga dandeenyatti if eeguun nu barbaachisa ifaa eegnu amantii teenyaa eeggannu saba keenya ni jaalanna amantii teenya ni jaalanna isaan lachuutu madaala adda addaa qaban nama hundaafuu bootaa isaan maltu kaa'uudha qabna saba keenyallee amantii teenyallee sabba murti khona balanga khanis biya bulcha khuni sabba murti khana balanga oso diba gurtu sijebte bani taratan biyarra wa gurta malani gumata funanu ganta khani fi khan nanoy tabiyani gumata funanu ganta khani fi khan nanoy tabiyani خوته مجوجاتوس شيخ خيويتا كونغو المنساتيبس قمات بنانتا المات ديسا سر فياد بيموسى مالي قدتا المات دلتا سر فياد بيموسى مالي قدتا خسابك قوتي خيهو كمي قوتا سلالا نمما فيادني فكاتا يا بلي سخاء الدانس والله فيا في مراتا يا بلي سخاء الدانس والله فيا في مراتا سلاس جتش ربي هم بيت معنا أتي درقم بنتي أنا شاغتانا لالميرياتي خامقالك قلي خام بني دكانا لالميرياتي خامقالك قلي خام بيا مركانا خادم بردا برنو تبواني ركم بيتينا والله لقدوني
أجج خالقا نرى تقبلا دون توحيداني أجج خالقا نرى تقبلا دون توحيداني دين إسلام واللالون نما قنو قوتي جذب ربي سيني خيرين فكاتي الحمد لله أدون دي تباتي جذبا سنياتي الحمد لله أدون دي تباتي جذبا سنياتي يا أبولي سخو سمالو متاتي رزقي نرك ربي جرتيني والالتي رزقي أرك ربي جرتو يمتا جذبا خيري سفكاتي رزقي أرك ربي جرتو يمتا جذبا خيري سفكاتي ربي كبا فيا رزقي نستساتي ومن بيخو جذبان ولا لك خيتي همتو سافدا وانفول دراتي سخا نبيخ يوخيتي همتو سافدا وانفول دراتي سخا نبيخ يوخيتي أيوب بلا ينكي ينقى الناترا